twina mundu gwitwa deputy president of bũrũri wa Kenya wetagwo Professor Kithure Kindiki. Riu Kindiki ni mwana wa Mau wa rwirire uyathi wa murima riu kwaga thirikari yacoka atia indi iria mwana mwa Mau wa kuma Tharaka akoneke deputy president riu thirikari ni mbega Rigathi Gachagua ngo wakorwa andu a Murang'a na Nyeri ni makurumirira mundu gwitwa Rigathi Gachagua then twi tayari kwatura kirima tondu anatue twina haki ya kindwire maithe metu twicitwo nete na metho ni marwirire wiathi wa bũrũri wake wa Kenya. Riu akorwo mundu wa Murang'a te atwigua wa Nyeri te atwigua ni turamuka muthenya mugirako twature kirima hua twi ciana cia Mau iria kari gukire mundu wetagwa Rigathi Gachagua gwetagwa muthenya riu yes na twi tayari ni wega muno tondu wauga mwi tayari acio ni we na deputy president na ngiri mahaminite gwatura kirima umuthi twina mucemanio wa mbunge ma kirima ku auga tuna mucemanio wa mbunge maumeta Kirinyaga Iciuru Tharaka-Nithi na mundu gwetwa Meru umuthi kavwai mwature kirima twikare nthi tucire turania atiriri mundu wa Murang'a ati thirikari ni mbega indiria Jomo Kenyatta turamucapoti miaka 15 emugiku indiria Uhuru wa Kenyatta turamucapoti miaka 15 miaka 10 emugiku na miaka mingi ta deputy president indiria turacapoti Uhuru wa Kenyatta ai prime deputy prime minister yes miaka 5 na rais wa Kenya miaka 10 thirikari ni mbega riu indiria mwana umwe wetu wa Mau umwe wa kuma Tharaka ai deputy president nirio mugiku wa wetwa Nyeri Murang'a Kiambu na kundu wetwa Nyandarua arauga thirikari te mbega wana tuko na kwa twithini wa thirikari ni tutagaura kirima kiu mugaurire utanonekana murabugaga ni wega ni tugukorwo tukithondwa atiriri yes mumbere te mugiku Mutharaka te mugiku Mwembu te mugiku Mumiru te mugiku Mukirinyaga te mugiku mabugwa na kwira ni ngoranite Limuru na ni mbisi atiriri tradition customs and traditions and culture ya kwira ngoranite ni ngurani nera ni ndereto nayo ni wega muno tondu ni thaa igiri Sheshe ni hakuhe nawe.